Horá hlava, ty si komu ukázal prostredník? Ty chudák. Ty chudák. Prerušujem schôdzu do 20:15. To ste urobil posledný krát, lebo ja vám ukážem prostredník a sa z toho zložíte. Potom budete plakať, že beriete lieky, nie? Ja beriem lieky. Robte, čo chcete, ale ty mi nebudeš, pán poslanec Sabo, ukazovať prostredník. Posledný krát si to urobil, jasné? Ale veď si povedzte svoj názor. Povedzte si, ale keby som ja vám ukázal prostredník, pán Sabo, čo by ste robili? Veď by ste... Neklamte, veď ste ukázali prostredník. Poserov. Obyčajný poserov. Vy neviete nič o živote. Nič. No, jasné, no. Poznám váš príbeh. Pani poslankyňa Kolíková, už stačilo a tie smiešné papieriky si odložte a pokračujem v rozprave. No, prestaňte, nie ste v Rádiu Express. Takýto primitivizmus ste si mohol robiť v Rádiu Express. Prerušujem schôdzu.